الشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتموها فإنه أثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلله الحمد 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 الله ማለት እዚህ ካላበታች ደግሞ እናንተ ናችሁ አበረታታችሁኝ ተስፋ ሳልቆርጥ ከጎን መሳሳትን ሳልፈራ እናንተም ደግሞ ስህተቴን እያረማችሁኝ እዚያ ያደረሳችሁኝ እናንተ ናችሁ። በጣም አመሰግናለሁኝ። ተስፋ ሳልቆርጥ እናንተም ደግሞ በቃ እኔ እንጃ ቃላት የለኝም፣ ብቻ ግን ሁላችሁም ተስፋ ሳትቆርጡ ከሀጅ ተጀምራችሁ እንትን ማለት እንደምችሉ ነው የምነግራችሁ። እኔ ምንም አልችልም ነበር፣ ግን እዚህ ደርሳለሁ ብዬም እንትን አስቤም አላውቅም። ወላሂ ነው የምላችሁ። እንደው ቁርአን ማንበብ ከቻልኩኝ ንቃብ ለብሳለሁ ብያለሁ ማለት ነው። እኔ ለስታዝን ነግሬዋለሁ መጀመሪያ ሳልጀምር በፊት ቁርአን ማንበብ ከቻልኩኝ ንቃብ ለብሳለሁ ብዬ ቃል ገባሁኝ ማለት ነው። ከዛ ሁሌም በሰገድኩ ቁጥር ዱዓ አደርጋለሁ። ያ ረቢ ቁርአን አብራልኝ፣ ያ ረቢ እኔ ቁርአን ማወቅ ፈልጋለሁ፣ መቅራት ፈልጋለሁ እያልኩ ሁሌም ዱዓ አደርጋለሁ። ወላሂ ነው የምላችሁ። እኔ እዚህ ቦታ ለመድረስም ደግሞ ተስፋ ለመቁረጤ ነው እና በጣም ነው የምወዳችሁ። ሁላችሁም ተስፋ ሳትቆርጡ አንድ ነገር ከጀመራችሁ አቋም ይኖራችሁ ነው የምላችሁ። አመሰግናለሁ። ይሄን ነው የምለው። الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن شاء الله الله يجملش إن شاء الله በዚህ ብቻ በቃ ይበል። ወደፊት በተለያዩ ነገራቶች ብዙ እንጠብቅሻለን እህታችን፣ ብዙ ነገር ካንቺ እንጠብቃለን። በዚህ ባጭር ጊዜ ይሄንን ካየን ኢንሻአላህ ቁርአኑን ከዚህም በላይ ማሻሻልም ይብዙም ኪታቦችን ኢንሻአላህ የተሻለ ነገር እንጠብቃለን። ከልብ እናመሰግናለን። ኢንሻአላህ ቀጥላ ኢንሻአላህ ከጎኑ ያለችው ጓደኛሽ ختሚያ እንኳን ደህና መጣሽ ብለናል። ኢንሻአላህ ምን እንደተሰማሽ አንቺም የተወሰነ ትነግሪናለሽ። ጠብቀሽ ነበር መጀመሪያ ስትጀምር ወይስ እንዴት ነው የሚለውን በተወሰነ መልኩ ንገሪንና አብሽሪ።